du than tur dang kei hian ka nei lova ti chuan Lalduhawma respondent hi Mizoram Legislative Assembly member ani na chu tuna tengin alo top ta Constitution of India article jasum kwa sakros pathumna angin athut mun asit po aruak ta ani clear tu le ngai thatu zong te in zawain chibai kabuk chawa mahun lo omzel tura pathian mal som na le ompuina in chanzel thinan du sang sang ber kahlan chewani ole voin hi meni som pathum sang ni le som ni paruk ania tun tum kan topika chuan voin ni thlenga zoram mi puitam takin an la soi fo thin tin kema channel nge ya po comment section lama request ka mu fo ronti chua katum dona chu tuna kan chief minister nilai Lalduhawma MLA anilaya anti-defection law tia MNF MLA sompani lain an hek na tele chu an hek na chu khati hunlaya Mizoram Legislative Assembly Speaker Pularin yan sailawin alo pomdante a hek tulam MNF MLA thu soi chen khatte tin an hek tak Lalduhawma thu soi tele a chul dang kan thlirin kan ngai kha ho don ani amma sabera chuan a hek tulam MNF MLA te thu soi kan ngai thla anga ti chuan thutluk na siam tu speaker le Lalduhawma thu soi te chutiang zelin ain dot danin kan ngai thla chho mai don ani Mizoram historia amma sapol tu thil lo thenga hoidinga te po tianga presby te na in bungai tai lung chet thak jong ko lung chet thak khop maya tin ei MLA hi som pani tuna karan ko na tur chan dan jom lo wang le kolju da wanga anti-defection no manga disqualify tur thlen tu te jinga mi kan nia danin ti mai sela rorel sela teini pon va ban theina mo kan nei lo kan thu tiam lak nia mi pui mo om veka dan pui vom him turte ram dana rinum taka thok tura thu tiam lak kan nia chu wangin voinia kan thil ti me ka po hi chu mi kai noi zel ni ti bin lo hiat sak ma sa ula tin kan soi du chu tun thil ron in chan na tak hi chu ama a movement le chang rol pol nga kan lo ngai in party an din tak wa ania party July ni thum sang ni som pakwa din ani ma jong hane tiang issue om hok lo ni chuan kan speaker pon Zoram People's Movement Legislature Party na pom te kani kha nakina kai mele puizom tak ten la ro soi fia zo kanga amai ro chu party ni da ga khan Mizoram chung le Mizoram po da tangin hei chu da da ta diglo ni ti hi kandung ani chuan speaker te po kan khil khia ni Mizoram rural na aza om theina leng lo tan aban rum lam chu kan bil ru la ngai to lo anga chu speaker pon house thiang lim na zom na vong him tu nen akwa tu na zet pm mele te hi a vau zong mo ti loin film khuranga ni hei dana hian tin a hil ti po kan lo the zela ta chuan
in ban rum du ni la party din tira changkhan ma la dai thei to ni amaro chu huna local zela ti lo thei lo min siam tu chu ama pulal duama kanebele za tak hi ni min chau chu ka ni ti tai la trong kam moi tak chun lo mai the atak tak ania ti kha ke ni po dan thiam kan ni lo wa chu vai dan khami te min khil le intellectual in min khila kha kan soi chong ve zela kan soi nei rei to ni kuma tangin amai ro chu huna local zela hei chu dana tang ai di thewin a thei ani daran an zom lo nin bo cheni an ti lai khan ogas niriat warlai ni ron chu kha khanin hetiarin kan lo chia ka tak bai ni hei hian MLA le party dang MLA te pon ni garing dan vong him du tu zong chu kan thin lunga khei ta zak mai ni anti-defection law min phur lo ti hi pulal du man warlai ni niriat ta ron soi ni ta ni cho na ma cái đi pona a khan ba kan chui pon ni lo min khil ho in a bo chen hian tia kha he thia ron thlen hian kan ngai tu na ron zul ta tang chuan da na bo chi chi em tia kha cái ni dan thiam lo thlen te pon kan lo chia ri hei a dan ringot po hi kan download na sak khop ba ya I pakhat chia India rama parliamentary research PRS ila atia hi kan chia ranga akhil chia vele na hei ta hian in internet a po om vek ka in ta hian in disqualified thei bina hian if an independent candidate join a party after election tin chiang takina zia kani chuan he tilaya a dan lam chu dan thiam kan lo ka khil fia don lowa leime ni na kan lo chiar ve chin ani ka soi don ni ta chu kan an hian dan ni chiang takina kal ni in kan kia ni chu vai dan thiam ho ne na ri fari kan na ni kan ro rel ne na zom nan tia kha kan ron ti chan chu ani mai ha voi na hian chu an soi du ve lai ber chu tu na ta khiang kan MLA zom tak pudu a hi khoi zar bera nge afu o ti hi toi te han soi ve mai ta du ania kan sia tangin zoram mi puiten ZPM dia kan sia ta khachu ni so panga thale sang ni le som pasaria khan Paul Pathum Mizoram People's Conference de Zoram Nationalist Party tele Zoram Exodus Movement Intel content Paul Thiat Kherlova tho ho na thu thung an si atang khan ania e chu van tlang in kam sevekin keringa kum sang ne le som paret MLA in han chu khan Zoram People Movement I ming puin ma ni party le Paul ta pot Thiat Kherlo khan in han na kha huang chung a khan tho ho na tang rual Paul in he in han na hi an chu ta kha ania chu chuan sang ne le som paret in han ma jong kha chuan ZPM hian ECI noya party din tura thutuk na an nei thu zoram mi puiten kan fellow chu ti chuan tang rual Paul ZPM dia kan hriat ta khachu tuna party nilovin movement ania adu tho zol phei chuan ko than hi kan unit ani mai tin unit te po nuai bo tumna arina sale ni kha kan la hre in ka ringa ti chuan tang rual Paul ZPM om ta phota chu mi no chuan chu mi pudu oma hi independent MLA ding ne ma sela Zoram People's Movement tang rual Paul khan tho na nuaya adina wangin chu ta tanga thantin ani awang chuan an tho ho na huang chunga om chung zong kha chuan dan akal lovani speaker point dan angin tho ho na nuaya hian MLA te chu Assembly House Zoram People's Movement Legislature Party anga an tho howa an thut kha aphal sakani kha rei tak chung kumhi chuang zet alo thut amek ani hi chu ti lai chuan thil pakhat thil lo piang alo umta ni thum thasari sang ne le som pakwa atangin ZPM chu Election Commission of India in party pakhat anga apomta ka wangin chu ale kha po ECI lekha number F songa paru oblique somthum le pakwa sang le la som pakwa PPS 1 oblique paru bial paru niriat July sang le som pakwa khan mutein omanga dan angin Assembly House Zoram People Movement Legislature Party ming kuzel chungin an kha arem talova chumi wang chuan an ming he Zoram People's Movement ni to lovin So People Movement Legislature Party along ni ta an maniro ani alam to hi chu
ain anga an mani nge point ZPM dia lamani theina turata he zo people movement legislative party ming hi phua da anita a movement anga in thanna an thohona tang rual pol chu party atha alo nita ani he thohona huanga hian atel party te Mizoram People's Conference MPC kan ti mai te chuanin an party theta telve an du tak lo awang khan an in la sang ta nge a hi an thu chua ni somni pali September sam ni le somni an thu chua para pani na po khan chiang takin alangani chuta an thu chua chu ZPM tang rual pol din ani khan pol le party thiat kher lo watu te po tel theina tura din ani khatilaya tho na ZPM kha political party a siam tura buat sai ani lo sim sima congress ne lo MNF ne lo sarkar thar din tura pol le party sang ten mani party le pol thiat kher lo wa tho na ta na siamani party le pol ai o ten ming kan sai vekani ZPM tang rual pol MLA candidate te point independent ticket vekin an contest ani MPC tin thu chua an siam ani ke chuan thil chiang ta chu ZNP mi le sa engamo zat point ZPM atel lovin ZNP an lo din thar le ta kan soita ka tanga a khai khom na ti mai la thil chiang lo om ta chu ZPM tang rual pol le ZPM party he thil rang dai thil in anglo ania azar ain anglo ani ke chuan zoram ni pui puin kan lo se ta tan chuan ZPM hian mel pathum lang angin alo om theita pakhat na chuan zoram people's movement tang rual pol ania adang le chuan zoram people movement party ania adang le chuan zo people movement legislative party ZPM di tho akha hil pathum ming pathum thuang thum angin akal theita ani chuta chuan kan MLA saom tak pudu angai po hi tuna hi chuan ZPM party ni ra thil ti kong tin re nga po alom lu tu bera apusa bera alo tangta a independent ni nakha a lo ta ani berlomi chuwang chuan danin asoi angin dan noya he ram ro rel na hi akala zo ram ro rel na sang ber le ro rel na sim po dan noya him takat kan kal theina turin he hoina dan lekko tura speaker ne na kan thu then hi alongai ta ania he petition hi ni somni le patni oga sangni le somnia khan speaker zom tak ne na kan thelu ta he anti-defection law manga petition kan thelu hi member of parliaments MP te tan ni chuan a member of parliament in a thelu theya chawin a thelu theya tin state government ta chuan MLA te le legislator te chawin an thelu theini wangin party mi te po a thelu tu om ang tak tak te kan legal cell te po kan nei theva party tin legal cell te kan nei chung te ti om tak po chu ania amai ro chu tun truma MLA te kherit he petition kan thelu na chana hi danin MLA te chau thelu thei atia wangin hei thelu kan ni ti hi ama saberin kan soile du pokani kan member saum tak Lalduhawma po khan press conference khan soya Jagjit Singha pinga Supreme Court verdict lo chuak Supreme Court thutluk na lo chuak ta hi ama Jagjit Singha hi independent MLA po ni lova chuwang chuan hei hi keima nen khan kai pol theini lo lak kop theini lo atia amaro chu ngun taka kanen chuan he Supreme Court order hi Jagjit Singha bingin alo chuaka ma se independent MLA le MLA dang zong an man trom thei turin hei hi ron chuaka ni ti sia turnia Supreme Court hian alo ngai thu tak hle me he anti-defection law hi achat da chu mi puiten an than lal te chung changa ro rel na thila ni wangin a serious maya bench pathum mangin ti felani thina bench pakhat na chu division bench an ti hei hi normal proceedings kan han ti ho thil a pa ngai ho petition pa ngai lut ho
writ petition kan ti te high court atanga appeal lu tang ho chi te hi an lo khoi thina apani na chu full bench an tia chu da chuan thil dang lampi thil special bi thil bi khatiang ho kha an lo khoi thina tuna anti-defection law kan ti MLA te disqualification ko hi full bench hian angai tuani chu ta chuan chief country tagin supreme court lalber hi chief justice of India ania hemi case bi kher an ngai tu a pe chuan chief justice of India telin judge pat ni dang ne hemi full bench hi pathum an thu thina pathum hi full bench ti nia chumi chuan tuna kan case kan an soita Haryana case ko hi aron ngai tu tlat mai ni adot lia chuan constitution bench an tia ta chuan mi panga ayatam mi panga chin panga ayatam an thu thina Jamjit Singh kha independent nilovin party nei ania ma se ama mingin kha court order kha alo chuaka a court order po chu hei hi ani nge nge a hei ta hian chiang takin aron tar langa chu tuna puduama case chungchanga po hian kan tran chan tu kha ania para chu close to a khan an elected member of a house who has been elected as such otherwise than as a candidate set up by any political party shall be disqualified elayan tong kampoi mo deu he dani na man peju shall be ti mangani chu ati turani ti nia maybe ati ti se thang ti pon atilo MLA tu po independent po party nei po in thanna angaya party nilowa adanga zom chuan shall be disqualified adiani pai turani disqualified tu tinani he is qualified for being a member of the house if he joins any political party after such election ini Supreme Court order hian ti hian ron soi ta pokani mi in party ka zom lo ti thua hian hei hi extreme view patni clear na view patni a om theya pakhat na chu mi in party formal taka azomin entinan membership fee pay in ani lopon form fill up ngai te a fill up in ani lopon party office a in lom lu tirin chu formal taka in lom lu na hi he party zom ti a hian a soifia tu pakhat ania atia adot le chu tiang nilovin formal lem lo po in fee po pe lo se in lom lu tir lo se form po fill up lo ma se athil ti le atsevelin party danga khan akalani ti alang tir chuan chuda chon trong kamaron mangkhera infar ti mangani infar ti chu chuidon phei turin ache chuan chu po chu azom ti atan achiang to kani ti asoyani chu wangzon pu duama khesa po hian fi kha ava pelo ani poin ha a party thara khan fi ava pelo ani poin achezia khan party officer mi alom luta tin akalna pianga thalai ho te hena po alom lu ni koin kalau lom lu ta cheu ti tong kam te amana wangin a inference chuidon thein a om to wangin a independent ni na kha akal sam to ani ati theya wangin hemia hian chiang takin pudo ma hian party dang azom to ni atira mi puin an than lal na mun ni lo atangin mun danga party azom to ni affiliated party dang azom to ni ti hi alang chiang em mo wangin chu Supreme Court hian hei tai nei chiang te garon chin chia eta hian extreme views aron soya khan pakhat chu formal takin member boni te pakhat le chu formal lem lo court member ni thei tho atiani chu wangson atsesia in mi in atsesia na ti lam chian chuan chu member ani na tan kha party mi le sa ni na tang khan atling to ti na ni thutluk na hi a eng zong point siam do ni la thutluk na siam nom lo tak ani ve do na ni ma se ka kowa atamiau sia ka thutna e na jirmiau sia wangin katilo thailo don ani ni somni le pani le ni somni le pali September sang ni le somni khan house member zom tak som pani te engineer H Lalduhawma ularin sang aral te u silal mon puya
pu zo than tluanga Dr. F lalun moya pu el thang moya Dr. ZR thiam sanga pu ram than moya Dr. Valner than puya pu HBX Zava pu lomo matau chong le Dr. K Pachunga 10 members om tak Lalduhawma laka petition speaker ne ran thelu ta petition te hi zirchian examine anin danang taka thelu ni wangin pommania members om pani te hian an petition a hian Lalduhawma chu independent MLA ni chung sia a chet vel na le a thil ti khang khanga te independent anina akal sanin political party ZPM azomani ti chiang takin atilang ani anti ani ZPM party hi nithum thasari sang hile som pokwa tangin election commission of India in political party tan an research uni anti ani independent MLA in hetiang taka political party in nam noile a in manghi independent MLA ti turan nilova an riat hu an soyani formalities zom kim vek lovin enrollment fee te pelovin le party ming pe in register kherlo ma se Supreme Court in independent MLA ten political party and zom chungchang case alo ngai tu to na Jagjit Singh versus State of Haryana and others sangile paruk chungchanga thutluk na alo siam to en chungin Lalduhawma thilti le chetvel na hang te wang hian para 2 subclause 2 of the 10th schedule of the Constitution of India in a soyangin Mizoram Legislative Assembly member in atanga disqualify turin speaker hena petition athuin ang tlang fik an thelu ta supporting document engemozat an thelu telbok ani petition thelu tu te hian an thelu main an thu thelu chara an chien to satisfy wanga petition te hi thelu ni in kangaya kapom tani hetiagi thilom daran he wagin member zom tak Lalduhawma petition dismiss a kalpuizel lo tur min ngan na chu pomsaklovin khesi ka kalpuizel ta bok ani member zom tak Lalduhawma chuan petitioner ten Supreme Court case an soilan Jagjit Singh versus the State of Haryana chu Jagjit Singh hi independent candidate nilovin recognized party National Party Nationalist Congress Party jiketa thantlin niin anua Indian National Congress Party azoma wang disqualify ania ama case nen inana neilo niin ein soibok ane hetiang hian soifia izok ila a case ping hi Jagjit Singh versus the State of Haryana ti ngot nilovin Jagjit Singh versus the State of Haryana in others ti ani Jagjit Singh ming hi lisa amasak awangin a case ming a hian Jagjit Singh versus the State of Haryana and others ti ani mai chaw ani Jagjit Singh versus the State of Haryana ti ringot ziale soyani hian Jagjit Singh hi independent MLA ani lofe tin an soipha a mithen khaten hetianga thudik chanwe manga thil soi hi athalo leni alongai thatu le lo chiar tu te a ngaidam dik lo thlen tir thei boka speaker te he dan anga dan manga assembly ro re la kalpui tur kan nia tu te thu soyemo pressure le influence na awanga ro re la kalpui thei anilova assembly secretary adin documents akol tengun taga zirchian nuwa Lalduhawma chu independent MLA ani ti le independent member ani sin political party pakhat ZPM chu thule thil tia zomin anjinga atela active takin chu political party tan chuan thuk dakin ain mang ti hi thudik ania he ama paina pomani aphalawani independent MLA ten political party anzoma wanga Haryana Legislative Assembly Speaker in disqualify awanga Supreme Court unusual ko na thuwa Supreme Court chuan ni som le pakhat thasom pani sang le parukhan judgment ati chuaka chuta chuan political party zum ti hian
formal takin enrollment fee emo pea vazom kher lam ni lovin independent candidate than member ten an independent character an ni phung an kalsan em ti chu te na ber tur ni tin Supreme Court in an thu chu alo nol to ani point rang ka soitak te tang hian respondent member zom tak pulol do mahi independent MLA ani a chianga amaro chu athu soile chelve la rang ate independent character kalsanin political party azom ti achianga para 2 subclause 2 of the 10th schedule of the Constitution of India a hetiang hian ziak ani asap kan chiar lenga an elected member of a house who has been elected as such otherwise than as a candidate set up by any political party shall be disqualified for being a member of the house if he joins any political party after such election. Hey, mi zo tongin kan cheer lenga political party candidate nilo tu po member thantin ani nuwa eng political party po azomani chuan member ani natanga bandir ngai turani tiene hediang thilom dana ni awangin respondent Lalduhawma member zom tak independent MLA hian independent character kalsanin political party Zoram People's Movement ZPM party hiya zomai ni ti hi kapum dan anitani kan khiat la nangin India rama chuan ko sang ber Supreme Court thurem chu dan anga pom aniya petitioner 10 Antlo Chan ber Jagjit Singh versus State of Haryana and others whom sang hele paruk chungcha Supreme Court full bench Chief Justice of India Mevin akai khroina thunwaya akai khroin nuaya thurem na anlo siam to chu danang takarorel decision siamni thenan ka be chan lo thailo tani thutluk na siam chu the tak chungin kati alo ngai ta ani order hi kan chiarange order tuna hian achunga thurelle thutluk na te be chanin du than tur dang ke hian kanei lova dan puin kachunga mo phurna lian tak alo da angin respondent independent candidate eng political party main candidate atana an chop chuani lo hian thlantinani nuwa ama ngein apumin apuanangin Zoram People's Movement Party chu ni sompakwa thariat sang ni sompakwa zomin le hemin nuwa ache dan le akhosak zui dan te wangin achunga Constitution of India 10th schedule para 2 subclause 2 chu ama bantira turin man alungai ta ani petition ten an petition thelu chu ti lotlin aloni ta pichuan respondent chu Mizoram Legislative Assembly member anina hlisak aloni ta ani tuna hian Constitution of India 10th schedule paragraph parukna le chumi nuaya dan siam Mizoram Legislative Assembly disqualification on ground of defection rules sang hajago samri le pasari ten thunei na min pek angin kei larin le sailo Speaker Mizoram Legislative Assembly hian Lalduhawma respondent he achunga soitak te be chanin schedule somna para 2 subclause 2 angin Mizoram Legislative Assembly member ni na atangin banti ani ti he kapuang ani Ichuan Lalduhawma respondent he Mizoram Legislative Assembly member ani na chu tuna tengin alo top ta Constitution of India article zasum kwa subclause pathumna angin athut mun asit po arwak ta ani
The members of Mizoram Legislative Assembly disqualification on ground of defection rules sang khadunga somriat pasari noya rule 18 asoyanga malagzui nero se lalin lera silo speaker Mizoram Legislative Assembly aizol det ni somnile pasari khasom pakhat sang dile somni tiene Lalduhawma member sang takhin 26 Serchip SD constituency atanga independent memilea Thantlin Chinchu Thankilakha Mizoram Legislative Assembly Mizoram Legislative Assembly member de nachu tunadang hian leisak disqualified anita tilo thei ani silwa kachungat lak miau wangin fetak chungin kasain ta ani ole kamichin kha anti-defection law machuan tu tele alo pom sak tu thule hla chu anita keni chuan kan soi thui ve du lovanga amairo chu YouTube guidelines zom lo hlawom thina wangin hetia akara in zeruk ve zau hi atul thinani ti kha milo riat sakula milo hrethiam donania engponi se soi to angin a history kan reveka khati hunlaya zoram pumpuya nule patam takte thinlung titliak tu tun hun thlenga an la soiban theilo ania wangin kan hantinon le thuakania an soizong zong kan da don chuan athui don sia chu wangin atoi theiangin kan da ani ole tuna chuan achang tu pa ber puduoma kan som donanga engtin nge khati hunlai khan a soive ti kha ilongai khaleang u Ambasayin Anti-defection Act kan ti engeni ti kha an soi photila Sokar angel nge theinan phatsan tu defector tena anma ni thlang tu phatsana party danga minister tele ham thatna dang andon don awanga pol dang anzuan thin ti rena na an siam ania Anti-defection Act ina atumber chu mani thlang tu te phatsan ching rem ani chu atum ania Prime Minister Rajiv Gandhi yan Parliament abil aron puluta MP kanilai niya pastu tezinga katil ve nge a chuta chuan objection reason santia bil an pulu reng hian an pulu chan an ziak thina chuta pochian takain ziak chu ma ni thlang tu mi pui te phatsana an ma ni thlang tu nilo party zom thin tu te hremna ani ti chuan MNF lam petitioner te zompani tele kan speaker ina duna judgment order ahan puan chua an transan berkha Jagjit Singh ale midang pangate kes khania kama khan patni kachu political party a official candidate te ania amani thangting tu nilo party an zamawangin disqualify ania midang pali takha independent diktak kaini yang nilo party ina candidate nilo mani thuading veringok independent member pali ania so mi de chuan mani thlang tu te phatsanin political party an zoma Indian National Congress an nu thani so wangson defector diktak wire diktak ania wangin Supreme Court khan aman tir ta ni khang independent tak te le kaini party adin registration lati filman lo awanga technical independent ading te hite kin thei kan nilawa kan speaker ina atlo chan kha tlo chan tla om lo bani then independent candidate ani ti apoma ma nge in ti kha voi ni voi thumlai asoya trong kam le ziak in independent candidate kani lo zia lir hi ama akasoi chuni registration kan lati filman lo awang chawin lo thei lovin kan dinga amaro chumani thua independent tak te anga pong podin pakhat ma kanom lo kan vai khan somthum pariat candidate ka ZPM official candidate te kan ni a ZPM nomination committee ina athlan te kan ni a symbol thumun kan banga flag thumun manifesto thumun office thumun atang veka in than kha fight kan ni a independent tak ten common symbol an mangai lo common flag pon mangai lo kan fe thewani registration ti film man ma a in than alo om hian
at development low party chuan independent in an chu thina chung chu tam tak India rama hian oma MNF tengei an ron hona in than masak bra pulau de nga hovin ML somni le pali de kha ke ni ang chia independent a than khinte anni mase mi zongzong in independent tak tak anni lo MNF an ni ti kan fereng pulau de nga hi independent a than kin ani MNF a zom tin kan hek velo zedi te point chu tian chuan an tia kan hek lo MNF di te point chu tian chuan an tia kan hek lo kan rama po om to thina ni so wang chuan registration kha September tha dai election commissioner kan zuk the lu to a chu po chu speaker ma chiang takin ka soya ten party pakhata om tum na thu kan ti thu kan minute copy po pa ni speaker ne na hian ka the lu ta asoi lang lovani kay po ZNP president kaniya recognized party symbol nei ania chu ZNP ticket chuan voi ni thantin kan ni to a min hek tu te soi anga party po nilo kan rol om khom mai tur khani ila recognize party ni har de lu ne recognize party ten eng ti kong mai chu tiang mi om khom mai maya kan party kan surrender phalo chu tiang chu kan nia independent tak tak nen te khin chi kan ni loba ten India rama hian ke ni ang political party ina candidate registration lati felman lo awanga technical tila independent chu te hian hek na anto kan la khemi alova court case on po kan khemi alova min hek tu tele kan speaker nei po hian soi tur pakhat ma an felovani achan chu independent tak tak kan nilo party kan ni ti hi mi puite nan khira wangin in hek tina antin ngai lova chu mi te ti ngai lo chu MNF hian atita an mani ngai penan lo ti to nu khakan ti ve amin hek ta bi kani ten ZPM kandin tirna le kandin dan song song po a constitution song song tene speaker ne na hian ka thelut vek ani chu wang chuan independent tak tak angin min treat luita atlan sanatan zaksit singa terwala independent pali independent tak tak tene khan palakhata min khai luita ama poin apoma ati kha adik loba vai khat ma independent tak tak kani tu hi kapong lo trong kam point ziak point registration kan ti man lo awang maya din kan ni so wan chuan ma ni thang tu jing tu te phat sana pol danga lut frem na dan hi ka chunga lek chi ani lo fa min thang ting tu ZPM a hian ni nom takin voin thang hian kala omani ka om zel don bok ani so defector ani thailo re renga ten schedule in atum hi anilo frim ti hi kasoi du boka so bang chuan dan lam thil ni lovin hemin ban na hi politic thil ania political vendetta politica khubal na liau khubalak na liau ania chu rem chang ala in noksak min tia wangin politic thil takin annora chu speaker hian lo zo min paita ani kasoi le du chu LP kanina tang khan pai masak ber kani to boka kha ren na le muan na wang ani MNF right to ten independent and swal to low di ka chiang taka hedu kani amara chu an ho te ro chu independent kan la swal tak tak emotia antia atakin ang martra atakin mi puin kan la tuara chumi tirenan chuan pulau de ngane na in rem na palai na tok turin prime minister Indira Gandhi min song wangin katna kalsana ka chothleng ka leipua chu rem na norangan chuan ka MP ni na po paisak kania kalau ti ve chun te tak te chu MZP ten min fiat puin ban kuma khan rem na niya sanrai ful lam mo la joy mo na te min la na kalom khom mai rem na ka kanram le nam tan ani rualin voinia kanemene mi pui tu tan hian vai nia kan chief minister ngei tan hian ani eng vai nge mi mut angin khumlai zo la tui takin thamwa takin amut thei eng vai nge choi do kana thamwa takin cho akil thei vai na hian kan chief minister hian chumi atan chuan keini chung kwa hian kan tuarasin kani na zong song pai sak kania kumtam tak kan re thei pui ani papakatin classic khogotin rule ame khong to su alai na ta meiluma ahem nunga ama achukta tiang che khan ara kan khobo din
abe lum tur kha me luma kan hem nunga voin ya min chuk dani chu thil omzia ania kan speaker chunga hian amikal chunga hian lungoi lo na mak kan nei lo ba kan ba ti mi pui pain kan chu mi kan speaker hi mo pu lo turin kamen duwa kan mi lo paten atir tu na tir chuan sapua kon kui mai ni an tiang khan voina hian sapua atang ani maya party pressure ado zo lova thudik din puyai chuan kaisara thian ni atlanta zo ani maya achung ril tharau nun ero chu ha thak mo tin karinga kalaina em zo ka ani chunga hian riru thalo emma kan pulo ti kha ka soidu bokani ten he thil kan don sondan hi atir te atang khan kan ho tu ten ke ni chu kal bum thar party kan nia ram luisia bomti puate motor halte lim hal tiang chi tiang thil thalo kan ti ve tur ani lo ti in he thu kan riat ve le khan helai muna ngaian o tu kal khom pathian ne na kan trong trai ro le wena te po khan kan lungoi lo na moi takin kan thalai te nan lan tira kan thalai te ke tp right tu lo ni chin trong trai mi relo film tha ania buena siam chi kan ni vela ti chuan atopa hilaya demonstration han nei zong song te pathian ma an trong trai ro le bokan so bang chuan pathian puta kan da ma kan sarkar po thamon takin lawang ro se kan speaker security po an pek bill ti country a lo lau thong su se pek bill ngai lo ek tin na kan ti don lo amai ro chu hei chu zoram mi pui ma hian kan thenanga mi pui ko tin alarel ve mai tura kan ngai ani chu kan din hun ani ya lali suan na nei lo in de ro se atiang do khan ke ni po thafam kim kan ni bi glova tin lo na nei vek tho kan ni a chu bang chuan heng thila hian dam takin kan tuara kan dong songa pathian hena kan kun pui mai jok do ni zoram mi pui zong song min du sak tu le lai na tu te zong song le zpm member zong song te po chu tianga riru trong trai na ne na he thil hi lo ma chon mai turin boy ne le har san mai ma siam lo turin ka ngen du ani he thil hi ke mani chung ko tan chuan torna ani lo thei lo wa kan ko sak te po a har chat pha nge yang ama ro chu tiang hi kan lo ton tlang sing to a chu bang chuan fiom kan ti lo wa ma ro chu kan chung kum mal ta na tor na hi zoram tan le kan party tan hian mal som nei thupa achang me ani vana hian laina tu tran tu kan nga ha chau zela tran kat te point minon masesa kan ram politician zinga sang ka ngei ber inia tu na chuan thek to pin in kaisa kan non veng to don te an ron tia mnf ngei te point anon ti khwa lom ani chu bangin ei hi kan party tan mal som na ani do na mnf hi an mani tham ka ma ngei an ok mek ani sap tangin jumping from frying pan to fire antia tirbel sa tanga zuang khai me puya anin rodom ni in ka fia zpm hi min campaign saka voina yan choi sanin kanom mek zo ni in kan fia dalom le zan hun thim man thin zan hun eng thin ar se symbol hi alia manga zoram yan khobar oi eng noi tak kalphung thar pui sarkar abu ne tura sunglamin man ramin pe ka kan ngai bia zoram mi puitan kan be zel don ani ado le chuan kabiao set chip mi puite kalainat em tunai chuan a fasha ang deuh te poin an lo ngai palam ti ka lawa amaro chu ka te ka kut te ka ke te hi disqualified tel anilo ka kut ka ke ka theina zong song hi serchi bial tan hian kamang zui zel don ani thana min phum antuma kanemene bunau ten tuma point mi phum tumi an tam to tian zara an lo thau vele zel thin voina po hian e thana tang hian thole na thil ti theina ne hilai bial ki ading chuak le don ani ti hi ka soi duwa so bangin serchi mi puita ka cha du chu ma lo thapang su MLA kan ni mo ni lo mo intan ka ding sel don by election te po alo om le nga
Pathian le inzara bial kan len kol ho le ang ti hi be sei tlat chungin malam lo thlir jok turin ka cha du ani ato ba chuan long thu ka sei du a mande wa khan kan chief minister hui pulal than holan ka tlawang aron hawa voina hian chunga long thu ka sei nong le du a ten min trong trai sak tu ke ma mal le kan party min trong trai sak tu an thanem le a nizam te khan lai wara trong trai pol te an lo oma to kin zinga te po biakin thren khata chuan zing trong trai a an lo tho hial ani ti te kan fria a min lai na tu te song song le ZPM min du sak tu te song song min tran tu te song song chunga yang lom thu ti tak satin kan soya un lo kan le sel tura min lo supporta min lo trong trai pui sel turin kan en du bok ani lo me Treasury bench lama member te pokim takin rural in local thea kalompuya mema tin Congress legislature party te pokim takin an local thea BJP single member po lokara kini roi chu kan kim ve talawani ako har thak de ulek arpui no shuai apui mu inalak sak khi ka inchan dewa Nagponi sengin kan chan to kan ya kan vui lawa biro re lan dia kan complain mi lawa amaro su thil dikhi kan shedu em kan shedu lo nge kan shelo tak tak sanga ja ko somriat le paruka MLA thana oma ta chon independent MLA somni pali an thingani independent MLA somni pali ta chon in sarkar na po an siam ani eng sarkar nge kan siam an siam kan ti chuan MNF sarkar ka pulal de nga howin an siam ani result declare na chon voi ni theng pon record en wala MNF ti aum lo reng reng ang independent MLA ti fikan ni ma se khovel in chin bul media zong zong in ke ni thleng in MNF ministry ni ti kan pom fikan ni hek tu an om lo tuna chon hek tu an om ta ni chu su dang lam na ni mai saka za kwa som kwale pathuma chu tiang bok chu oma MZD ZD kha kan nia so the trunk chuan in la chuakin MZD kan india registration team hana ni lawa chu ta chuan election kha independent in kan fight independent MLA te kan ni ma se MZD ti recognize ka chanchin bo chon kan ni thawani chu wangin tun sang ni sompariat in thana po khan ZPM in nomination committee asiama ti chuan athan chuate noma an campaign puya Speaker ro rel na vui don ani chuanin hundanga khan privilege at pola mai sela thalo mo iro rel na khan aring tok lo chatina nia Speaker kan ring tok em se an fit savese male i phal na in mo alo mo me Speaker mase hai kan dara hirin ramtara thaber ni lem lo dur thil lui phorkha ram tana thaber to tu chuan ni ve shim shimang tu thil di lui chiat ka angai lo ti ne kan dar hello siam kiu ne le ekpo ni se ne Speaker ama incident zong zong akhan hek tu anom lo tu na hian hek tu anom chu sa dang lam na chia chuni chu wangin hetiang incident hi thengle to lo se Mizoram political history atan po angai nom lowa chu wangin theihil toila khalai kha chu to ke tu man bo chiat to lo tu re ne mai ole kan se to kha tu na hian pathian ma kan ta rel na nei to ri dei bot sai do na chu ZPM akan vice president uke satanan mi kai khua nga Isir te sa ta bidal pa ka pa
pakhat chau kan soyange MNF hian an ma ni lo ni to na hi an du lo em zel mai hi lem chan na dik takani an lo lem em mai hi an sul nu chui ki hian a chiang thin ngot mai pu do ma chanang hi an chunga tlaveta sila eng tiang an sai nge kong an zonga total ban hial an hoi hotang o ti teril ruwa oma lem le lu tu khi chuan politics hi i khel lul lowang u atlo lo zia kan chiang zel don ani hi ole khamichin kha ni mai sila khongai takin comment section lama in mudan ngaidam te minota lan sak cheu turin in khongai na kange ne like comment le share te tin min subscribe lo poi mino subscribe cheu turin in chan puina kangen tak meu ani e